Therefore, matekada in my tika neno tami be TV man yub mameko mi podcast ma wakelu chabir ki chabiri ini ano matini wabinywa ko lok mapira teri wa meru wanen jemo pa luteno kwan magiti daktari matika time lobu Uganda gitung chel waneno gankal maneno lokum yor kum lobu Uganda tiga wachi mono gemiyo me oini da par ngwen luteno ne eni makiluani mono medical interns umira go chiatay odieri mapat magichwalo gi ye kape chike mako gi kar mano gi tiga timo gradation pa ng'eyo ka en ene yo ma umira gi kwany kidong jemo palotino kwan ni kero lok me yor kom ilobo Uganda ka kwene studio ma mekwa yo me podcast ni no matini tame be TV watie ki Dr. Pe Jimmy dakta mangene boto mateka da ilobo Uganda dak bene ya chuli ka eni au timo jema pol amano kau dak lokom ti dakta ma ti all round ya pedak ni mono kwano kaba specific gene pat ko akonyo dan mateka da dak bene NT lecturer i faculty me medicine e gulu university tie bene tie council members atirane dul pa daktari matilo Uganda ikachaka mamegi magiberi ye maka kimaka meta tiki kare a jol doctor for mi chewani kitami be TV anangeni you a busy passion but ma wago ni gym machalo tami be ye ni moni be beru tie lokene a joli matek mod joma gitika neno wa afoyo mera dit pala ring ki jomatika nanowa jomo kena ma be winywa wenye kena foyo da jolo ka chake man ma dit maneno lokum kit me doro yorokom training onyo kit me fonye ma dokikom medical interns man dong doctor ma kutia kwano ba pe doc ini man may welo tiang kwan afoy man yut medical interns no dong doctor ma kutia ko medical interns kay wayni medical interns po beru chalo interns mo kene ma kay kar man no kitika kwan ma meggi gichero ka bere mon men no dir me ngej mo papat pidwe chiel pidwe rio pidwe dakini medical interns kay way medical interns lo ne intia kwan me university mo ga ya bichukulo Uganda ka en inde kate wax ma ci doctor we a dug bori no dong tiga dugo me fa eto we a jol bene la dit okelo kanet dogi matie la do ot me gulu district local government meti ko meno bene NTA council members ete dul makiloni mono HTS ya meta mona jole honorable speaker for mi uchewani kitami be TV for Tami Be TV amira for doctor kia for palaren kia for omera matinye nyonyo wek wan dwenwa kupe winye bot jamo bot jumatika winywa ya yum tutwal ni tina ti ostedi TV eni mapera tek tutwal donc lego ni lok ma nyamo ni mi be lok ma kone konyo dans lobo pa Uganda pien ke neno kwena mukati ma i one Ugandan pe yomi kom Chris Baryomunsi machalo minister cabinet minister of health lok me kwanyo scrapping off ni remuneration mi yoneki lutian kwan madongu chobo kwan go bien final attachment na megi makilon internship ni omer pe we chawa ni Johnny foot pere ka chako ti internship ma megi no mer go charet ni nda deke kuma meduma bor so loko wo benyamo atamani wan wen wo ber tune afoy kakara afoy matek doctor amiet ni mono e yang dong we yegi kome wa o ni ninkabe wati yene lokman me kwanyo allowances o magamento kwanyo pa medical interns kero lok me yor kom kwene kidong directive magitiga mi ne me o ni no dua para ngwen o mira medical interns guchi atoka bagi oriyeri ma papa pagamente manoge kero gi ye ero ni ini neno ni machalo ngat matiki ngej dak beneti dakta madire doctor mapat ke eno ni in benetie ngat machero e council nyoy ka chwaka madip pa medical doctors me Uganda ajoli matek la diro pe afoyo mera pala ring amira watch kamaleng ni check ini ma ukati ma jo malolo kom yorkom kateke machalo minister ki dul ma magi duchu kateke ne ana luok le mone very big or huge oversight den lokini ini jemo time ma por war twal gel ngomiro time piani ka waja kel kete penyo ni ikar mayanga chon notika watening ana bero interns yang ana kwana benen medical school mo ka biche wen ki bene a bene interns mo ka chel tiero manda te america teach kretal mi robert por internship mega internship ni fonyi man no ngero ching
ben ka kar kom kar ni wan fun lu tiang kwan no ben chingi tie ma po nget fun ma bed twal ben no je ma mere tim duong mere chet class mere tim pen tim ngo er in ma ti practice in ma wa internship and I don't ngeto ching eto ngeto ching ne ti kan mi kon yo man ya yo ka go tie ko don ke od yar pedak ne obodok ka pen a pedong ne obidak ka pen ini bene penye pe ngiu ching ini bene penye pe ini bene penye pe eto inini funyi mo matie matek pe no mere bere gang ti ye mo ka chien ma pe tim gin mo ken ma pat ti ngeto chi ini man atia wa ni kai ti interns yang karma yang chon ono wan ma wa kate wa ke gang kwan ki luwa wane doctors pe ki luwa wan pero doctors pe ndi tie ko dong karma wa inu mere be doctor e ke university ki Uganda ka kain kai kate wa ni wa beach ki luwa ni doctor elo doctor inu ni mwaka chiel wek inong waraga meti mu teach me konyo dano pirikeni ki mena kodak no chi ko nget mwaka ya chiel no itiki waraga ma ki luone temporary registration mwaka chiel ngiu ching ke ken ngiu mere chi ken me dok teach nawe ma inini pedak wajani inti la tikwan nyingoni la tikwan pere dak bene neno tag ma ke cho nyu ken ma ke cho inini ke cho ne doctor ngere doctor peti intern dak bene cái vậy intern chúng cái tao này intern một cái mà cái tiêu tiền quan mấy cái tiêu mình cái pen cái chả cái việc gen nó cái tiêu có đi mà peka meno in man chúng cái pe tiêu pen medical interns pat ma pelare in ne opero umir ba pedong walung ne internship walung man ne training men ngeto ching kit ma chal danung tiyo cái training men ngeto ching at a pet is not part of the university program opero training mati edulma university mi bot in tielo ne ngwa beach indong university dong petit kit war mai kan komi dong gum yaro mini waraga in kat wo in medical team gana medical team wa an in practical training myself up to now kon that specialist practical medical ngeto chia bene pere jim ni pol ma mere per team ne kar ero rama ki interns in ma ki min ki kar mo ka chiel doctor ke uni no ki min wuchile ade ma chala allowance amira wat gen ma tie recorded dakti document ma rwate e kar mo karangech kirwa minister manien kidong be minister ma chon ma minister manien fule ka kane gen ki kome gukel wo ma tega de kar ma megini mi wek ni gen ki chul ki chente ma opore ma chalo interns itia wona ki lokini er ini mana e daga en jo ma this time te wayno mero interns pe ki chul ki chente ma weko chuero chuny an ma cha dakta dak belo le wi tutwal ki bot an ma cha dakta ni lu wora e dak tiga way lok ma kid man dak be joma de ti senior dak ti tela de ti tela dak ti roma ti la mal gen dak te way lok ma kid man we ko ka way bore ni e kar ma yanga chon wan chair state house wala ko president wa chair ki dul doctor ma pat Uganda kan state house president lo wa kid men ne doro kid me lok ma yor ko ti ni Uganda kine oberoman and training ma ki lo internship ma internship in president ye ni ati day ni kid lok ma wan waja ma en yang ma be dak be dan we ober ki mok in ni ati day ni interns mi ki chul ki chante president way ni o mer ko bet millionario kali mi abi 2.5 million shillings e kom intern a chela chel petit ma ki ma terre da e no mer ki kare teach era president ka way lok mo ni karne teach ten lok ne jomeron kare teach and over the line ministries jomona maditi concern me kane tij mena ke chulogi kinge mabene ke chulogi mabe ke enani training te won mabe kinge dong no ne dakti dwa welo ministre wa ni welti la mal pelare ki dwa welo ni bet million achel ki ken competitor ma wati alloki dong kiti awai ni omer dong wel ini ko bet pakke they scrubbing it off tienen man bal ma di tutwal intando ben mere no eri no ni ka inti chala kiar ka tim internship ni no ya ki family money be ino mu giti ki family ma migi ma no o mi no genbe ku ko tini mer ku ko ku kwan gu no jen wen ki ma meta ka chala family mo kan ti kwede jomu kene joma don da pol dan wen mo kene be no na giti ki family ma megi be ino ki ken en kama in cher ka tim internship yeni ker kana ki guru kan ki ter ano na chet wai KU hospital nya chet Kampala or yarma ken Kampala ku nya chet wa Mbarara nya chet wa kwene twak ping ma papat pen ki ter ka mo ken Uganda kan ka tim ina pe yero yer in ki twalo in inoni o mer in ka cher kun mer transporting yourself yo mi cher kun mer in chul pier cher ka ber kun mer in chul pier me no at mai pa bene o mer cham ni no duju
ki ko ma migi be kira mera in ko kere Mir ko chalo doctor. mere ko chalo doctor ki be chalo dana mo kene ma no yor ko ne no tie wek no jema mara ki jema ma no ram ko ni ko chalo dana ni duana de da pene ka in chulo adon pe de mera pe mat pi mera chul mat so expenses tie ma duana de da wek nen ka ate way ni ken lok ni gamente o your ministry of health gen yige pe ko fo to al ngama interns te timni man chuero chunya makonye pe we ko le ma mera wach pe don petit ma yoto twan o mer ke chul interns duju ma apora mo bet pere a winyi be ni kin ma chala minister ma chon me yor ko waje ke ni ke be minister ma nyani no u chwaro waje ni mo interns ma gamente yan chul gi kar ma tika kwan Penny in they are not students. Gen po bela tion kwan go be doctors. Ni joma yanga menos be chulgi kan kwan gena yo mero ki chulgi don allowance ka don giti internship ma meggi ana wayne ine pebe dak be ni dul ma par Uganda kan gu kwero kir ngar me ken pe chwa lo ine piane ka indi bieno ma chalo interns tika providing service to dano weng me Uganda pe apora mani ana be on government ana be on private pere kibe jomo ko be on government kenen mo gu kwan school ma be gu kwan school ma be gene bene ake family ma be ma family ma meggi no joma dak lo nyo bene we ko no kar me kwan gan kwan ma becho dai kwan ma becho ki ben gu no kar me no government scholarship wan gi ini ma wa a gang palo chan ibi tuti mo ma konye pe ibi yele we ino kar me donyo on government scholarship pe yo tutwal kai we kwan be no ne dan no ga da lu gum ko me be no tie a chiel en jo ni ndaki way gen ngo ka ko tiar dak ko tim internship mi dak en gen dak butul chen ma meggi gu yen yo mi kwogi kar ma tim internship Doctor ka dugo bore ibitem na wa we ko ni more medical interns pek min ga allowance kero lok mi yor kom ka kwene bien ke ne kita joni tiu kere ori yadi cha mo kene the senior doctors ge age chero workshop kon ngon en interns en no gitiga ti intana chiel cha mo kene pechero e lunch doctor an ma ta lok ini a logo from experience ana woro ki training ini maka ana wachi training ni ti ma tega deta pene and one ma chalo interns e no ne umir one of the front line na ma chiel minen lo tuo ini gamla tuo menen ne logo kwere iti unje ma por wen ka che no ne dong pelar chi luo dakta mo kene konyi kinane la tuo ni ki konyo no yor ko ma mege o wero ka ketia wajele interns gene yiri ma tek they provide more than 75%. E comme tij ma kiti orja they provide more than 75%. Kata ka ketia no jeng kom interns mu tij ma dir da ma mi wane no kombete en ma foot pego reporting ma mi no ku chak tij ni da deki tij ot ma pol no chungo o chung tij ma pol ko berichane chere orja inone elective cases operation mo mer ke team man ko yobdana yo mer mon man ma par ke emergency inone peka waranyim inone OPD mo kene nan lo tuo o yat ma wo mo kene peti waranyim piana mi achiel kata ka no gamente no nera ma be no mer ko improving training ko improving healthcare in system and infrastructure ke ken the policy matima no te waranyim ma be metulo interns mi facilitate ngene no be lo in market kata ke wo ni piane interns inini inano ki a ko di ko chon mere ko chetka teach ka be no be ti di wo mere meta mere ka teach wo digi ana be interns ma ti ma pa chem penian ma polata pena mera ti cha ka chao ne meta wo ko di ko ka be no pa cher da ka be pena mera mere ka teach da ka ti on call the next day da ko mera meta mere ka menu nieno ka menu ini tawne inini ma pe ti ki kare met wo lo ko boni ken ngayo mere ko nya ke lo ko boni ci wero dul ma ke lo ken interns ke tia ti ma don e ordiat ma ke konyo ma da wek tij mo ken wen word ma be penne mi achi la woti ni wel doctor no doctor ini kai wa ne specialist dung no ma pelar Uganda geti duong eto no make employing gen me teach ordiat ma tia wati ni ene geti ma no yo ma ti employed me teach ma mer ko ti ni duju geti ma no mi ario inono tuoge tima duong doctor tima no kadas tima pol referral ka eni no doctor tima no kom doctor ma way doctor me ngiet ma get mer guti kom dan gitima no and interns the konyo me revamping the workforce
inone e kom doctor chiel machalo medical doctor omieno neno tuo maromo 25,000 dana alipiari wa beach ma doctor chiel yo miel ko nen ini mulare eto ministry of world health organization wajo ni dun malo lok yor ko mi wile wayni kom doctor chiel kay lokada rom ma mero nen kelu tuo mero nen doctor chiel men da maram ali ba chiel ken man ikit ma wano tikere Uganda kan dano doctor chiel no nen dana ali piari wa beach eni chabera chiel kede ma chiel now ini mu kid wayne population base inena way kid mo chala mero bet kwere in era ma chala an specialist ka anda nen lo tuo makara para beach nena chiel mo ate waje the reality of life makera mero bet kere ka anda nen lo tuo makara para beach nena chiel tien lok na be very exhausted because ngej ma bet you kwere mero very level per specialist tuo me anen no ne cases mugu mano tima guadeda er gere watika nen lo tuo way mabene tika nen mamo kene o mero be pa mabe matega deda nen brain work mabene lo tuo mo kene o mero an be pa nen o mero an interns yo nen kidon cases mo kene mero go nen pene cases mo kene don pe da ko mero ke lung an mo kene ti maina mo kene pen be ti maina to no wat ki ker ki kin menen ka do ko tere cham kene mero be nen eto wanti nen ne wen e kom karde pene the workforce still a paying so me nen no cases wen ma bir me organ Karabawi chala an mati obstetrician gynecologist kangata dagama yo don way we bare kemo bora direct no cases me aba with mu kai ki piu malaria ki no je wenti mero bet sorted madong bene mano inga ki lui gena do no mero ko dako bet kong dak o pe peke mano mero bet ye gena no tiki wait ento joma me nan cases you made no ki pay we are don in yawo from the beginning cases when we are one nan lo tu ma do da pe no check mierne me ti me kameno de mierne kon dano kirki ngo only no dugu bot wa ma tar wan doctor only care ne matek dong nor wan ma tar doctor kare doctor ka dugu bore ma chala watini mono dul pa doctor nyo doctors ita association ma me ko wonta mutini ngo kidong neno kompeteni gamente gitika messing gilokum yorkum kero ko pano tuo ka kwene endo we ka process chet bot la dit okelo kenet dogi impe loro pegamente honorable ento iti tegamente NRM one priority ma me kutika kwene neno ngoma tika timeni machalo wachi mono jemo pa interns akwanyo a medical allowance ni ngoma ini gamo ki yela dit honorable Julie for the 12 for Lonan television nya ki title la ket may winyo moderator wa ana tamo ni gen nyo kero nyo neno pagamente mo ken and I ne population kongiti mayot being out of a healthy population and I wa revenue one no ki dan kati o yat no kuma let chi no revenue ge kwene neno na madit na na tieni anan we ministry ma nen lokum yorkum guti mobile e lokum scrubbing of chene mantak nok make meyo kilotien mo mer gubin kameyo gidong ma gi kenya ka temu chingi ma gi ki mi kate dong wek chet bu chap ti ba da ke win ke lok pa doctor pe any part ke intan ngoni ma Lutheran University magiti courses mo kene geti me kwere ne ma fut ke biur ka supervising in ne any dong tem niu ching mi fojo titi ko me any be fut gere ki supervising yen especially kama ki allocating yen ye chalo senior doctors chalo dactatic you know kan angene gin ma tek lo ka ken ni ni watika loko ngo kay neno structural setting pa human capital management kidong administration pa Uganda ni wati at the level mi national hospital neno population of around 10 million people then kay do at the regional hospital chalo botwa gulu kan ran roughly around 5 million population then kay being at the district level machalo botwa gulu nan 100,000 population dan kay chair the sub county chalo botwa chair yo nyama chair ipai chogi ni noni medical officer maneno en kiloni clinical officer now population of around dan maram ali pierre yo udake don ping pakani why dan maram pierre wa bichu pierre dek at the village level kiloni VST chi ni watika neno ni buvero gen marat 12 pian ke nen the ratio of population the ratio of doctor to lutuo and any World Health Organization why do mero ben 1 to 100 manane doctor wa manene doctor chiro mena down no aliba chiel now okay nen Uganda wati 1 to 2
500 manyura tini 1 or 2 below standard almost 3 step below now kadi neno gap in no pol kar ngagi ma feeling gap in any internship any feeling now watika neno kuchan ka mena tika tuko kum lutian kwan alibario mi angwen ka para bero ma mero ki deploy again in national hospital ki deploy again in regional hospital then at the district hospital man in care ko padano kwene kado yabo ne am ni care ko wa kamara titwal amira wa kun ba a care cha lok ni doctor ka okeju raj loyo la kwena pa mageti village money bien doctor chele ken ka okeju raj manyo raj loyo wa mudugu machilo dano ni bien doctor mo keju en tiu tich mano pedong tika concentrating dok tich chi ruwenyu ko padano da ko padano ka irwenyu en ka dana chelo to tin no the entire community gitike pero me chwin ni ruwenyu dano kido de ni doctor enuni en ko no ngeyo ni ngo pero moneti so alego ni Uganda mero nane doctor chel ka iye tika chwe roma ki la voix chel mano do ki pak chu donyi kin dano Ramo destroying the entire village yani manyote lokom yorkom tekom yorkom ngala pereye tekom pereye man America no ni lok ma mega ministry chalo health mi argo nen especially cabinet minister state minister eneni lok ngala makonye pe wante kan lo tiana libario mi angwen ka para be mo mer ki chul gi million achila chil per month and johnny doctor ka go bin internship gi bere pe due ya para rio manu maka chil mais eno de final touches magien no ngitin wek dongu ka wo u chak dong ti ka institution ma pari now ni eneni wen gamenta tika neno ni a tune of 29 billion ki million angwen keken ena ye chene mo mer gen ki kete ko pa annually Uganda at risk cha no wa eni no gen marajwal make no ni chene eno ni chene matiri because ka in jam lo tiam alibario mi angwen ka para bero each of them mer ki chul million achel due now ka in nya gen go ber ma achel wa so eni no chene matiri ma no mer pe gamen kin na nen wi doctor wa ko nyone chene dongba ker pa chene pa Uganda doko ping chavun mata cha wana welu ba chen chilinga li chene mi ario chavun chanti wa alibario plus kado gi weng ai wel ot gi weng ku wel mat gi wel meteo doctor wek ki waje ni doctor ni no kong nen we pot kuma ya doctor pe tut mano chilu mo nge bone lwero lat wiebe po koyo la rebe po jwaye because chene pere ira chi dong no en doctor pango en nung pe doctor en la pok tuo ye ke dano because doctor bino mer la tuo be kon io bet yum ni doctor nem no dano ma leng pa doctor e come ni kon ken is already part of health neno doctor mi ni vunyu mane do buchang makiri pen wa doctor en ka doctor o guru la tuo guru ina la tuo kon vunyu la tuo pe tika vunyu doctor ni le ko la tuo tika vunyu neno doctor ni miu ire doctor ni timale chi ada ka neno ministry go neno ni ke kwanche ne ali million achila chile ke ken wek ngo bo be dong pere ka ine neno Uganda teme matek to tuale mahamaro ma pao do ka ngej ni ki ten promoting health education system uchet malo wek doctor ma kwan lokum yorokum ki lokum fugi ma do lokum jimi ken ma do science subject uchet malo en ma wero bene Uganda karmo gu chiro tian ke ken me kwanyu chene pa lu funye ma gi funyo chayan ki chwalo malo wek lu funye ma gi funyo art do ping when it comes to human capital management, even professionalism, professional person is both arts and academic science. So ka in profession is both arts and academic science. Ero in tika promoting chene pangat madung tika timu science, ma pay you will ne ngata ufonyo en latin science ni be la fon arts dong pinkan. Man ya beriye uchwe tutwal chipena nero recently ni gamenta bi Uganda o temo yonga mana nak chene palufoni science. I mean arts. Honorable in Ibero District Council, yes. The Idoro art. Yes. Man, a situation in government may scrubbing allowance, pebege carry budget magane talk about something to do with supplementary budget. Me rescuing the situation, government ramokati supplementary. Actually, immediately the supplement. Omero bin especially in that is a crucial area ma pedak be merda ngwenyi with mo e wa debate mo peke mongolok mo peke tamen amari mo peke ene me la dir do me directives ni o kwan chiene o meda 1 million is small chiene me internship remuneration para doctor mero chet million ario kadong raja chel point 8 kenyu we go be doctor nen ma chalo doctor gi binu ki tiuti mano chwinji opie mabe gi tiserto por ge jombo go chalo MPs jidong million a chel ene tikal so ineno gen ma an pa mari Uganda lobo na nywalo an beno
grooming and educating and in Uganda polkar ki tam ni ginen ki team la bon taking the phases of implementation framework ka in an implementation framework ba ko team what they call exploration after exploration it been in installation after installation share initial implementation after initial implementation they share a full implementation every nano a pol ministry ki team mer direct the last one and a full implementation la bon nano ni impact patam one in bukati kwen wanano unyote Ministry of Education make promoting chene palofoni mi science pegi promoting foni ba na cha na kwatika na health lo doctor no mergo bedon I doctiji why nianda de now why cha wane food pia kuchera kitika mini ki machal order ni kangat ma po chero timo training institution make you allocating year end pay no graduation genene wargan makun ana kwa na chulo be akwana chulo it was your denial ma it was it was uncalculated movement magamente pay planning informing with journey in time and taman nutini kao no ni wabi kata ki implementation chalkiten it should be a process ki wanyone in the next 3 years wabi chako timu gena kin may winyu some 2 years back wanyone lufunye pole we ya dongo beki degree older na ichane it prepare la funye mana chile I need to upgrade kana taking on certificate no diploma man in a due time beka mente by Uganda be timo da the mapemroate bien ka initika why I must upgrade to degree level what are your contribution toward my upgrades in education manuti chene money mo betie votes mo betie ningo lufunya ko weng makiti under government system we are going to cater for your upgrade system we ko la funya mo be nena wa da kitika par pera ero in keru system lufunya begeti responsibility matian that takes me also ni pingo ke kwanyo chene mal lutini ene gubu cher guber alwonge lutini because these are young people gubu cher guber ke ken pinga pat gubu kwoni ni manyura tini Uganda tika lwen furi kum corruption na la dilo mero wunya tini it is part of the ministry work matika creating room for corruption wacha ko enchane ni an ki be allocating and daktana wa kichwele mbara kichwele ko Masaka in the city of Masaka it is city manyen imero arapa mer gwa ko kumi bene imero bene beri machalo dana edo dong chene ke kwanya wen chingar mo bien borwa dakta la tuona ni eniti wa namagike no mer kiti kuma eto chani dana ti nyime line da dakta ni because na chene wa tin itiki chene adi ni tiki chene mo ni kong dong we hati kum la tu because mer chene ero kano dakta is fully facilitated man yor tin dakta pa botimu ginene so ginen ka gamente ka go neno ki wang meturo promoting drive may know ni doctor will be forced to even spend limited time in training kama enemy are better training why that in a doctor a supervisor I'm not feeling well I don't know tika winyi mabe mir cher katimu che yo wako we any bit king or latin chen mo ken ko chi anana we en man tam mo katimati turo doka challenge the ministry especially honorable cabinet minister Chris ni omiro chero nan kong ni office ma megane diet kay bi kata ke tam ko e kar ke tam mai nero ni ada impact man kom lobo nati negative or positive then secondly ben kong you practically tried those installation system ni kana chero installing gini kong let me try in a small setting in a private clinic ubuti you ni onye private institution ubuti ni kay neno tiyu then they carry into the bigger picture erpe yiti to unlock kire chi moar ke ko dampa Uganda ni room ma wan food wati ki lieji wiwa wane ko tuwo ke tian manini lieji mi wiwa nti watu ki corruption food na do ke tiyo tuwo ke ka tian waram ne ko ne ke tian manini so the minister has to really work into this and a legal deal do ange en lakija ni o mero nan gini eneni ni lo tian kwan ma do mero ki gu chak no training when en da de gu chere kalare by next week Monday no ki poe wigini ada gini bu chako donyo I will kiren in fact dok wa meda piano wano kata ki lok kite eneni chi be minister mer kwa kija ki Uganda because eni man gen marach twal ma wan iwa pe beru yombie piano chane ka nem like bot wa ya what el center for minister kachir ge ministry mer go kwa kija nywel mi Uganda because we da pini dogi ka no de tika kelewa case scenario chalo wa bot wa ya what gatito wa kita dano tika deno kere case scenario kani chako neno in term of ratio per attendant manu doctor mer mi attention to sick person your medical attention to juma kongo liat mati oya ino ti very low in a way no doctor chel like chere maternal department ino mu kene doctor ti chel unyario magiti yu lokum cholo now ka ino doctor chel ria dek en magiti en gin be ginano mer guti 8 hours after 8 hours gu yue na ino chao kene jon chao ticho from chario to cha de ngwan gi mediwo
All. That is where a mistake always happen. You know, that takado all, but and this is a very sensitive department. No, locum health. We can really run out of a rebel. We can hide from thugs and thieves, but so ana lega ni ministry ni mer gunen matu and cabinet minister ki state minister mega gunen matu initiative ma right lawyer initiative ma inikelu la bon time ne kon wako ni kelu ko pa dan kam right kay ne botwa number paluf doctor pa health workers now and interns ni kako bi no they will boost us man chan one thing what we know when you're in doctor man nak en mo ticket ka jono bu for 1 year another term next time 1 year when you're in all ratio matila pingi by study in Uganda the doctors are really represented at 71% only midwife and nurses at 41%. So can then gap any. Man you're ki ratio man and doctor wa ki ana wali ni food da pe no me attention madi kilu tu weng ma peri penny doctor me beto keneko and we nan ki wala ni china bot wa chwero ma minister pays a visit and why doctors ministries give ministers where me kongo beto very calculative ka gino man can give it ma look ki yorokom onyo ke ko padano in a health center 3 wa beto ke clinical officer is the overall person that supervises the activities of clinical health center. The same with clinical officer health center too. Now a village dom mano me beres and one and berki VHT. It in so John any wenga in the wengba backup meter. Every village is supposed to have 4 to 5 VHT. Magiti you village a chill. Now no village a chill no can take VHT a chill Mario. Mabe olo. So any care kwa wakama ding mapebe to adopt I urge and recommend and request the President of the Republic of Uganda please focus on this case. This case is not a joking case. We are making sure ministry will be paying go scrubbing of. In fact, they should not scrub of the remuneration, but again go scrubbing statement. Gini ukwan you me to chene me facilitating lutia magitika chair internship kalare next week early. We kwa Ugandan all of it at stake maginero ningo. Bear money because ka in cha kep ni ko lu teach magamento chogi ene ni good taking care of institution mo pari food watika to ke ko padana takara foi la dir speak avec gulu district amita doctor pe ko beti guma dir ma mi neno ma meke doctor ko beti gamente tika care force gite mi liere comme le tene doctors eni donc walu ngene le tene ni mono me o ni da para ngwen by the way tin da para de dir ni da para ngwen umira ngara chele o chet ka bagi posting ana ye eto allowances mo can pere ni kero lok me yorkum ka kwene kero ko palu annual me Uganda kwene e lokum yorkum ya be mara na wajo ni yorkum lo ke pere te ko mara ban wajo ma chal speaker yorkum e ya chakyu milon en na wanu logo ni weng kalo moñ me Uganda ne kom gipe yot gen peramo dor Uganda security mabe ka wa speaker kom pe yot paramo cerka dor dok tit ma mege me ber speaker yin bene ka kom pe yot no pe biro kan ka nano ni nyang ngo matika time kidong dano du shuman we ngeo kidwa namo ma cerka namo ni namo miet ka kom yot mi care mi namo mabe adida ci wera awaye ni yorokom da tigi mok ke ma taw dan du wang mokom kamale yorokom enya cerka milon. Now, kaki wajane gen go tiat ka teach. Kematano Ministry of Health waja ko ni jono wengu reporting gang teach mamegi. Dul pa Uganda Medical Association. Mana e dul ma doro doctors me Uganda weng. Ma doctors me Uganda weng mate wachani includes onyo tiekine and Minister of Health in the Betikine. And Ben Omerobed member my association in any. Martin Lockebe, the former Minister of Health, my Charo, proposal in any. Yao Ando were Minister of Health, Dr. Jen, and Ben Omerobed member. Permanent Secretary Mati Minister of Health, and Ben Omerobed member my association in any. So Dulme Uganda Medical Association go berki emergency meeting to chop. Ma Dano well ye unanimously keep voting ni lock in ma policy magamando karke inni mi achiel o merpe keretich o merke kwanyo merpe keretich warga
Chalo president me Uganda Medical Association, Professor Uchoyo, Jamini bought Dul Duchu me Uganda, including Parliament, including the leader of opposition, everybody. Kai nano parliamentary caucus mo berutie and parliamentary debate mo berutie chichok. In no leader of opposition tabling. Pero in ban pe lok ma kemo como opposition nyo kom game. Lok ini kemo dana mamar gamente, dana mamar Uganda, dana mamar dana duchu. Peki nani lok ini lok pa dul mo, lok ini lok pa opposition, no dul mo mere magugwara peki kenki. Lok ini lok pa Uganda, lok ma kemo dana duju me Uganda welfare. Yor kom pa dana ni lok pa dul mo ni. Ini bebe. Ma mero no kakitia lok ni dana we yung ini yes, kin ma be yo mer ki lup. Ci wero a dul man ma Uganda Medical Association ki dul mo kene duchu mental societies mugo mati Uganda kan ben ki tigi mo ka chelde ni interns umirgen po reporting mi ario ki mi ultimatum ni ma ni do para ngwen ka put government por pronouncing itself ka pego kartu ki lok mati ma yew dul ma lo lokum yoro ko ma chala Uganda Medical Association dul ma lo wi doctor duchu mi Uganda Chi doctor go be laying down their tools. Tien lo ne Congo be jogo tit ma make you pe kotono. Mero doctor magitiga tije odi. Doctor weng me Uganda. Ko tije private ko tije government. Tien lo donc lok me joro kom no tikama kamaraj ma pelare. Doctor du ber ki mok ni gi be laying down their tools. Magin ma ke choti kama leng. Ma ke chori ni chwal bot government. Ki dul du ma pat Uganda ka. Ni da par ngwan ka gen for pronouncing themselves. Tien lo go be laying down their tools. Doctor duchu manong pede un interns ki ken piane en doctor chalo wan be no be interns karmo karangej be en kana na wajen minister ki come ke minister ma chone be wen bukela ki lo ka chele ka pe tit pe en wa ki chulgi moy kar gini ci kar en ngu lo ko wigi ci dong in marpe gin matika kar Uganda Medical Association na wayo chwe war gani gin be laying down industrial action be rotier madano mero be ki ngeti ni be ni Kau betime futwa winning industrial action jemo palofonya jemo tango e wangi dong pa daktari ini pa daktari duchu makaru ko pa dano ka barai piano ba merne intan masalo wodwa diri maja ambe be doctor be retiring and intans diri maja go kwani ko tienwa kiri ngong go be specialist go gena yodo be tero lokom yorko me Uganda ni ya and beru kameno jemo wen e wega bola wori beru kameno wega kom kano mirwa nana gen go be training mano kom gi yor mana yer ma kan pe kibene dakta madong la chan dakta maraj dakta may nen ke nego ma pobe ramotit ma be mu be dakta maraj ci wan ka wangi na kilok ni ti lo kada pe waramo konyo gi wan juma uti tela pe ngo eno we man penyin chair bot Ministry of Health on your Minister of Health ko gam ka in komi ka wi peteti ma be pe ne ke tika nekki ka in tiki pera maduong ma chalo chan pe ne jeba ti nono jewo tuchu chene mai kan pe ikorni wa bere min na me kin dana kan pe bette i mena dakta ko bet kit meno ki jago mere ki teach ma mege dakta ma po kay nano recently dakta mo na chero collapse mado reporting ma chalo intern ni dana ma kan wa ana be chero kit la bon chene mo be dakta ino collapsing ti social media everywhere o collapsing pene po chamu tikati kene ti dirata ke mara ko man dakta da ko dugula tuo odugla tuo mere koñ dano en ali piare we biki inera chende inda kumeliet ci mene ma be walu yo matika kare o mir wa koñ lu tien wa eni makitika bere wa longe no tien no joni mo kana ki don lo wan joni mo kana ki tiki family ma duong mo kana be tiki mo hario nya de kay way wel fa tigul tien ma pol tien mo kana be tia kwan responsibility mo ata kada ko mere dak ni wun ba we are not going to be paying you your allowance for 12 months. That is what we call slavery. Slavery kama yang wan dana wake mako ki tergi wakati kilo lion. Mi konyo don lo Europe kwen jalo slaves. Indo mer wan po ye watime kum lo wotwa ma wan wa tuolo kid man. Ma neno nyar gin ma piertek ma wan mer wa kwen. Inene budget pa Ministry of Health e check ma ki bomoro karma yang chon ya budget declaration wajeni percent per budget when my Ministry of Health mero better at least 15% of the total budget. Ere no ne budget ma mekwa 7.2% of the total budget.
gap in matie ma ke werne funding petie ma terra da wanu ngi be ne gen matia yelu dano Uganda kan corruption chene ma pol ke tika diverting meti mo gen ma petie ma be matia weko ministries mo kan tika suffering NGO ini kita tim ne ba and in that ministry pengo ke tika denying interns chene ni kimya tim ne ke ngo pene pege wa Uganda la chan Uganda pobelo chan Uganda lo nyoti ye ma duon ke ne na jemi wen lo nyoti Uganda peke tia mi kitchante yo mo pore o we one legal hotel ma mekwa ma tie ministry of health mi ye wala wo ma ya chan mi ye pe da ko chaka tin kan mi ye ni interns mi ke kulge chante an tede mo pore o mer ke lok ko medo chene kra me da pasena dia ye geno men wa guora ka lokon ne ke mer pasena tila ping to ka tila mal o da wuni ne mi man wa to lokon ne chene ke kwanya chante o nyuki dwa wi pe ni mu lok mo mara tutwal dak ber ke chue makonye pe maka in cha ndonyo ne an krata matike ya tika chue akem mo de nguonga ru we pe iguma mega ate wa ni bot ministry ni ka twere bu nenne ni interns ki facilitating ngien work industrial action bit pere mo gen ma betime da ko we dan ma pour bito bu we emergency ma kita covering donc this time be pe e karmi industrial action ba ka betime inone emergency ki kene ki doctor ma nok bi ter ka on emergency cases mu mara be ne ko dan kin ping duan ta jomati wood gine dong matwala pe be ini non per non po be tactual piane no petit wa do emergency yar ngene por kar ka je do emergency lo dum ta ke or yar pe ke ku do emergency ya no dong pe bo ki cher no chao ka ro wenyu no pe be tual ki bene life support mu ron brutie jala accident mu no tima no mer life support ron brutie no ini pe be check me ti or yar me be ka running for all cases where kare po bit care ki dan ma pol me wenyu ko ma me kakare yes well foi ma te kada we ko nem kita wa chero ka dolo ne kwere maybe speaker lok ma mi mi agiki ka wa dolo pe ne matini Yes, look, me agike NTA, me na machel. I think one no MP, when you member of parliament, me Uganda of the 12 parliament, on and on Chris Baryomunsi, the where ibu yo chingu look don't ti bot we chow and one on wuna ye ni double bukonyo wa mateka da look kum yor kum pegin magetu ko kede. Uno dok ping u bet ping chak neno ngoma ubu back o dok ye utwal wi wo bolu chingu ya gulu ma pat ki nong chene ki ket chene ma lo tieno ma bu chobo kwangi meneno yor kum bu chero kan chako tim gen maklo internship u bet ready by next week mena Mario ena amira wada tini Uganda umira wan wa beru also so vigilant nika neno member of parliament gineno be beru pagien ke ken polkare. So under what bit my understanding is document and ma Chris Baryomunsi tikakati kerini eneni document eni do member parliament ka kwano ne kidong directives eni do member parliament begiti nan ka kiti nan gi waji eni ngo manyura tini chawa ni wan mir wacha ne ka pere chi umir no ka donguno par pi Uganda da kirma wuna ni chamu yenyu kui waji ba tini I will do everything to it takes to keep my constituency people healthy o kon unon kon mucharu ni o kiri du ya chile chile kon ka furu koro the proper appropriation of chain money work it well lutin one any training one take lutin ali bario mi angwan ka par bier ka ken mo mer ki allocating gin we bu chet ku chak mi kon na me agi ken na na wajo ni labvo mo kejo romo beru mul loyo dakta mo kejo ko bien dakta mo kejo ka wo kejo peten lo ko kejo kini mer lwani kum damba o kejo mati ati utik manongo ke tika ne ko ne romo beru raj lo labvo mo kejo. So ana lega ni kak koni do o extend ma doctor ma dong ti because actually watch a lot money diang dong diang whether diang yang ko le diang mon yo dia actually weng dong diang so doctor in ma in ti kan ti chwal gi internship weng gi doctori ma nyura ti ni ka gi ti ka mi treatment ma right ki doctor ma gi ti ka bi internship ma nyura doctor ma dong ti ben weng doctori so ngene diang weng mun ko luon woni diang so lega na dong ti ni ka wono na lu weru ni en futi ti ka min consideration mo ma be po doctor a lega ni pocket ngo no bira pocket kalam pocket gimatit matir per peng gina tie ni wa kero gamente into to task ni wono mera lu weru en magitika bin training ke mir ke kare gu bin gu chako timo internship ma megi kamo mer ke keti ana lo man la bon lu mi doga pe lobonak per bana ana fo ro me polometi gu ma fo kakaro fo la dear speaker kelo Kenneth Dogi speaker Migulu district local government ameta bien bo data jimo pe wa ko beti gu ma dit mi tuyo ne Dr. Jimmy, why ni mono kombete ene o mo odong ni mono me o ene da para ngwen
en ni no dwe magamente be waje ma megene ka pego ka te pronouncement mo wono bu karo jemi ti choping gwa ke chunyu bramu kwe me da kar no food gamente me ro moko tambi ke je no gena ke moko be omera amira watch kama leng ni a policy ni ma government of category ni consultation po ber ma be ingi pol kara kai te category policy mo ke ken e chako ke ping the bottom up approach e chako penyo dano inyang kero me gin mauti category roma affecting dano level many o we ko tell one mo considering one tell one to there wane anu na jemi du ko ke waja do bot wado ten lo ko me no ngiti ko da tia ini pikira no check ka che ke mer mo ko ne me man no affecting dana me Uganda kuro ti ko de berkat meno no mer consultation of time da peter ne na chet kiken peter boardroom meeting a chet kiken ini no ena gima gamere ne ko team alego ni katwere con this policy o mer kon ki olti o mer kon ki kato mod ma pek bi ti ko de ke yap team consultation from bottom up approach ke consulting all stakeholders dano dul dano ma part ma kitiki diro kitme implementation of policies pa ino mero kirwai policy analyst kidung policy experts mena ne kak gina kene team ne ningo kay nen tel wante derbe waran way ni ini raj ini ben raj nge no timara ci twal we no wa lega ni katwere o mero policy ni kompekiti kwere mulok na machien donc na Mario ena yene ki team consultation me ke yo policy ni go bet policy ma be pene policy ni pe wajo kit ma chalo training o me ki team ma be wajo mene ni pe wa chulu ti loko tu mi Mario way ni yiti o kwan wa biji pour piak le minimum wara ga ne ti o kwan wa biji and yet university has nothing to do with you you fulfill all the requirements for your what your degree utumweng kidong bene donc peti under university they take under Ministry of Health. University under Ministry of Education and Sports. Take implementing the policy of National Council for Higher Education. It has nothing to do with your internship training. In any way, internship training is to do with practice. With training is done at the university. So in order to take a time, for 1 year, you have to wait. And if you fail, you cannot get your degree. But university has nothing to give you marks. There's nothing. They're only holding your paper, having paid even for your tuition. You know, man look marai to 12. Where an policy in pong taking near my bed to 12. Kero caro, con motivity ningo, but aning Uganda can motive living very local corruption. And then kid material crown dear or animate no can, man no pass. No, pay. In any way, Mugin Mata Legoni inu. You don't me Ario, a Legoni, we need to sit down as a country and see and have a discussion, have a debate, how we can improve the overall healthcare system in this country. Because there's issue of human resource, employment, but also not only employment, salaries issues should be amalgamated, should be worked on properly. Je mokenama dokelokom infrastructure. Oryat, kidong upgrading oryat, kidong bene, katoni jemi teach me bere oryat kuno. Bene lang ke doctor, jemi teach be. Any debate, man, Anna, I would enjoy talking about. Not this one, chene pa doctor mon do doctor man ke kwanyo. Any man I don't enjoy. In any way, pay you ya matwal. Chu we alego ni end that debate in yo mir dongo. Katwere. Mir waloge ye. Matwal dana nyim. En ginu we be no ya yom katel loko ne pen aneno anyim pa Uganda tiningo. One anyway wa ngew ni. Amateur doctor, I take it dear maram cha ti lo weken. One one brain drain. Mano no ningo. Dana man git kwana ma bag Uganda kan bene no giti Ugandan ma mer ko ti Uganda gen nak choosing me cerka ti tulo ba wa ini tika tima pol yana chultima bene chultima be ko no ginane their welfare can be catered for and bene pek berka ronyogi pek berka tergi child slaves bene no you do what was it now so mugin mano ti atime inu o wer an pe mama ti kwere gere ko Uganda pe mama ti kwere ko lobana pe mama ti kwere ko dan me Uganda atawne mira America ti Uganda kan kiribetini and I qualify me che ka tit ka mo kan lobani kidak ba minno chen ma don na wa doctor ma la chan doctor ma la chan pebe wonen ni mine wa doctor o be la loj wa ko tigi yom twin bribery be pe gang ti en be no ni kino mo ma tiga lak ni pe tigi yom twin dak di ne weng metim ti wa yor ko me jigo bet la mal kido mi ari wa wati yor ko pa dano pe ram tu le pierre
doctor man ke ti ko mi treating in mabe pay ram to exactly the amount mano anti me ko pe we ko be yot wele pe to we one loan is a noble profession Petikit well chilling mama dir maramo chulo well yot kom pere ini po be te wel nyom mabe ram la ne du ping wele pere to we a lego ni gamento tem tek ni nang ni ginang lokin to gina perta kritero mera honorable speaker wide kwere kidong menen ne ki chulo interns in no duchu kimne na gen ki deploy gen one young one no kuch madai karma watia kwan internship mamekwa watia timu training mamekwa pene hariama bo watia ye guber ka topping chat kum chene manonga mena bila food mini pere gunoni wako mere ki tiki yom twini ni mano je mti mabene peti ka paro pera mo magang kono ngogi ni peno je mti ramo chope ka chaka chene motie pero mi okonyi ye mule kana madit in kakari well lo foi matera da iberu kaneno podcast iberu kaneno Tami Be TV ya man yub mi podcast tino beru kanwa ko lok mapera tera da tirane jemo pa luteno mano luteno daktari nyo medical interns mamera guchet katidi oriere mapapa pe magachel endo kumbedigamente kwanya allowance geo dak bana kitiga mini ge vora nimi oyeni eno do para ngwen kangero chele po chero kaba mira yo atiak mamira eno chere ye kimako ge kar me graduation kar ta ge wen ke mako ma eno ne winyu ket ma doctor pe uber go ma dit me wati ne kwet loko kwede doctor ti oriere ma pat kono ine mo lago ko kwene dan ma tige ngech o kar ge wa palotin ni eno ne wa winyu ber ke bot la tele palwa la dit right honorable speaker Migulu district la dit okelo kanet dogi winyu tam ma mege data loko lo tit magi ge Uganda ge chero ka tigi lo mo kene la wara mo wa mo en ke chwale od ya mo Ghana mai chero kuno endo ye kame yobo le bono ngato tu yero ya bo ge le ba chuni jal gang tin ning la ten pa ge ko ma agi ya chuli ene tiga tit kuno chidong le mor na ni no ni bor ko nya pere dong gi cha ko pa wo we ko ten wa ti ka kan wa konyu ko daktari lwenyi en anyol me Uganda pepa daktari ke kan wano wen yen ge wati twer ma dit ti bor anyol me lobo ne ene wa we ko chung ka kan for your producer ma me kwa la dit Samuel Lara ka chel gi jomo kene magitie Tami Be TV for mater